muhu se eya na abedo mo nko a eya ma mo mfa mo kote nkame because o de kame a me de wa me si do no me ntimi mfa wachi enti no me the sex toys be di me ho abra wo beba what you say bra wonni ho no me di be di me ho atwen because me ntimi mfa wachi enti mema no so mu si edom a eya ma mo mfa mo kote nkame ye e ma ne bebre use sex toys because o ntimi mfa ne be ma achi ontimi mma bema foforo ne nda so the sex toys no wo won twa eno no onfa awachi enti mema no so ya aka kire omunuamo omu mfo mo kwete nkame ye ai wo de kwete ne kame oba bia odo ontimi mfa wachi nto the sex toy no e be replace na mom men support say sex toy and replace bema entimi ene be ma decorant mi enye pe hwe se be ma pe ene